Kia ora te iwi, haere ake nei I te karere. Ko tātou tonu tēnei, e whakakanohi tonu ana I a tūhoi o ona mata, o te ana mata, haere ake nei. E hia mano uri o te iwi o tūhoi, ka tere pipi whakao atu ki te hui ahurei a tūhoi. Hei e nei a rangi whakatā o te aranga, anā ka tū ki te waimana. Ko te kaupapa I whakarewa hia e toru tau ki mua nei e Ngāti Toa Rangatira me te reo o ngā tāngata. Hei whakakotahi I ngā hapori me ngā iwi ki te kimi rongo wā mō ngā raru taiao o te wā. Something else stepped forward and then there were no nerves. Me tā te karere ui motuhake I te wahine e kawe ana I te reo Māori ki te Terenga Hall o American Idol. Kei ngā kākano I rui ātura ki rangi ātea tēnā koutou katoa. He whakatūpatoa whā kua tau ki te uru o Kawerau ki rotorua me ngā pai maunga kaimai. Me te aha, ka tū te ahurei a tūhoi hei e nei a rangi tata nei ki roto I te waimana. Ia rua tau hui atua I ngā uri o tūhoi ki tēnei ahurei whakahirehira kei te waimana a te Ōkiwa McLean e tatari mai ana ki te kōrero ki a tātou. Te Ōkiwa, pehe ana te huarere ki ko atu I a koe I tēnei wā e hoa. Skari, e whiti tonu ana te rā I konei, enari tōna kāpuapua anō hoki, no reira, tēnei e hara I te mea heaha, ngā whakawhiu o tāwhiri mātea, ngā matapae huarere, kua matapae tia e ngā tohunga huarere, ana e ki te mai nei koutou I te ahi kā o te Waimana Kāku, te komiti whakahaere, me ngā ringa waiwai o tēnei kaupapa, e tū tonu ai tēnei huinga nui whakaharahara a ngai tūhoi, ahakoa te haupūkeri, ahakoa te pataua, ahakoa te āwha tam e kōrero tia nei e ngā pai pāpāho huri I te motu. Hoi anō, tērā, I kōrero atu a hau ki tētahi o ngā kapahaka, nā rātau tēnei huinga rangatira I tū ai I ngā tau koni atu I te rima te kautau, ki muri a rā ko te tira hou tērā ngā uri, e noho nei ki te auahi nui o Tāmaki Makaurau. I whai wāhi au ki tā rātau wānanga whakamutunga I ngā rangi whakatākotaha ke nei, kia tahuria ke tātou. Tātangi ana te papa. Tātaka ana te whenua ki te marae o te tira hou. O te mea e tō haere nei I te mauri kia piki ake. Nā runga anō I te reo karano o tō tāu ahurei. Ko ia ko te huinga nui o ngai tūhoi. I tīmata mai te tau ko 1970 mātahi, I waenga I ngā uri e noho manene ana ki ngā taone. Ai runga anō I te whakaaro ake, nā tō tātou tūhoi tana tonu I tātou I orai. Me ona tikana, o tira nā kōrero tuku iho, hei aki I tonu I a tātou. He mea tīmata e te tira hou o Tāmaki me tūhoi ki Pōneke, engari e Korea Pōneke e whai wāhi I tēnei tau. Kei te pēhea ngā whakaaro ki tērā? Mamai ana te tanu. Nā mata hoki tū, I tīmata I tēnei mai a te hui ahurei. E whakaaro nui ana ki o tātou uri o Pōneke, me ngā uauatanga I uhia ki runga I a rātou. Heoi, anei a te tira hau, e kawe tonu nei te mana o Pōneke ki runga I te papatū waiwai. E matapae tia ana koni atu I te kaumano ngā uri ka whakaeke ki runga o te Waimana, ki te whakau I te mate aone māroto I te haka, te hā kina me te tau tohe. Ko te urupau na muia, ha te rautaki mō ngā uri o tūhoi ki Tāmaki, e mau tonu ai, tō rātau tūhoitanga. Me pēhea rā te whakakao, te whakahonohono I a tātou, ahakoa ahurei mai. Kai mua tunu I a tāu o te marae nei. Koini te mea hei honohono I a tātaki. I roto I tēnei marae.
Nā runga anō i nā waimaria o era o tātou whare wānanga penei te whare wānanga o Nui Arani. E rua, ka taia ki te whakatū kaupapa, te kohi pūte, te wākotahi, mā tērā pēr, ka māmāke te hono mai o tāu auri, kia hihiri anō te nākau, ki tēnei mea te mate aone. Kia hāngai tonu ai te ahurea ngā tikanga me te hui ahure a ngai tūhoe. Te o Kiwa McLean, te karere. Kia hoki atu anō kia koe te o Kiwa me tēnei pātai hea ngā whakaritenga mō a pōpō. Hei a pōpō ka tīmata te whakataetae o tēnei hui ngā a te iwi. Arā mā te hākinakina e kōrero e kia nei ko te korowhārā, ko te hahau pōro. Tērā o ngā kaupapa i whakaurungia mai, i whakamanatia e tō tāua pāpara e te whare huia meo i te wā i aia. Tōna tikanga koni atu i te ko tahirau ngā kai tākaro, ka whakaeke atu ki runga i te papahahau pōro o te teko. Engari, waika mōhio, waika hua, nā runga anō i ngā matapae huarere e kōrero tia nei e ngā mātanga huarere, ka kōre pēr tērā kaupapa e tū. Hoi anō, waika hua, waika tohu, a pōpō tātou, ka kite. He hoa, me kia atu koe ki ngā kai hahau pōro o ngai tūhoi, aha koa te ua, me puta tonu rātou ki te tākaro. E mihi ana, kia koe te o Kiwa, kia kaha i roto i ngā rā e tū mai nei ki te ahurei a tūhoi. E mihi ana kia koe hoa. Hoi anō rā e tiwi, no te tau, tahi mano iwarau iwa te kau mā whitu i tū tuatahi ai te hui ahurei a tūhoi ki te waimana. Koe rā te tau tuatahi i riro ai mā te waimana te ahurei e manaaki, me te ahai i tēnei wānei i rongo rā koutou. Kei te whakarite anō rā rātou o taua kāinga o te waimana ki te whakamanuhiri i te tini ka tau atu ki tō rātou mārua hei tēnei mutunga wiki nei i kōrero a pūkāia ki te kapahaka o te waimana kāku i mua i tā rātou tū hei te hātarei. I tai mai te ahurei a tūhoi te tau kotahi manu iwarau iwa te kau māwhitu. Ki konei, ki tēnei marae tonu. Anei noho nei tāu, koe nei tunu te wāhi tua i te ātāmira, te wā tuatahi ki roto o te waimana kāku. Nō reira i runga i tērā, anei e haere tunu nei, ko ngā mokopuna e tua nei tēnei rā, me ki rua te kau mā ono tau ki muri. Nei ai kwarite, ka prakati mātou mō ngā wiki e whā meki, nō reira ai, kare koe nei, kare toa te aha, engari ai, hari koe me te ropu nei, ko te mānui, ko te whānau hoki. Koe rā pia te wairua e rangona i kone, i ko te nohora tahi a whānau te mea matua, ko te whāngai mai ngā tamariki kia noho i Wainganui a mātai e haratau ana kia noho he kainga rua mā rātei te ki te ienei a hotanga i te au i tupo. Me te mea ka whakahi waka, koe rā noa pia he tāpiritanga ki ngā hotanga kua tutuki a mātou i eneo ngā mahi. Kaupapa matua ki te kapa o te waimana, he karanga ki te whānau, me ki he nau mai, hara mai ki te waimana kāku, he pōhiri noi ho ki te iwi, mai tūhoi, e kawa ko ngā tūhoi ana ki ko ngā whānau katoa, ngā iwi katoa, he pōhiri atu ki a rātou, nau mai ki waimana kāku, ki te wahi e tūnei te hui ahurei a tūhoi. Ko ngā ākau, he koa ngā wairua te rongo i te mate aoni i Wainganui i ngā whānau, te tutaki hoki anō i ngā tangata, he ahi kā ki te whenua nei. Me te ruku anō ki roto i ngā kōrero o te wākainga, kia whāngai ki aku tamariki, kia tae hoki te whakahoki ki te wākainga. Ki reiro hoki toha ai ki etahi o ngā uri o tūhoi e noho ana ki ro taone hoki no reira i na he pai. Mana ko mātau kai te me ki kai te whakatū i te ahurei ki te kain. Nō reira he nui atu nā mahi tēnā i te tū mo te kapahaka, ngā mahi tonu o te kainga, he whakariterite, he whakapai. Mo te kaupapa. Engari runga anu tērā, me kuhu mai rā hako ai whakataitai. Whakauru e mātou me kuhu mai roto i te ngā hautonu.
i te ngahau kia hei whakamāmā ke, kia ngā wari ai te hiko i atu, kia tutuki ai te ahurei atu hoi. So one will go no tama tūroi, the second one will go no tama. Mā ke pēr nā te mea ara 2 tau ki muri ana i konei. Nō reira kua kitea pēr he aha hai eke ake, hai whakapai ake, ana runga tunu e tērā e pai ake tēnei wā huri. I tērā o ngā whakatūna he nui tunu ngā mai, he tau hau hoki a te waimana ana i tēnei tau kua pai. I taku mōhio nei, ka tutuki pai te ahuri. Martin Rakuraku, Ngāti te karere ngā wā o mua. Ka te tiwi he tuatahitanga i te ao nei, ara ko tāku e kōrero nei, ko te kaupapa i whakarewa hi ai e toru tau ki mua nei e Ngāti tō rangatira me te reo o ngā tāngata, hei whakokotahi i ngā hapori me ngā iwi ki te kimirongo wā mō ngā raru taiao o te wā. Me te aha, ko te tiriti o Waitangi, te tūwā papa o ngā wānanga o ngā whiriwhiringa. Nō te pōnei i tuku atua i ngā kaiarahi i te kaupapa nei i warātau tū tohinga ki ngā rangatira o te wā i Porirua. Kei a Lineni tui tupou ngā whakamārama. He ao hou, he whakaaro nui ki te ora o te taiao, ki te ora o Porirua. I mahi tahi, a te iwi me te hapori, i rongi te tehi kaupapa whakahirihira, ara ko tō tātou taiao, ko te kaupapa o te pōnei, ki te whakapuaki, ki te whakaatu, i ngā hua ka puta mai i aua kōrero. E toru tau te roa kua āta whirawhira ai e nei uri o toa rangatira, i ngā mōrearea tana ki te taiao, me tā rātou whakapono nui. Some of the keys were that now and moving forward, the rangatahi in our community must be informed, involved and a part of all of the processes associated with environmental related investable activity. Nā reira e rua na arona matua, ko te taiao, me te taiohi kia haere tahi. Adding our Porirua voice to the national movement for climate justice. And all of this, the shirt, the mural, the spoken word, the protest, it started with that one wānanga. Ko nā mātāpono o te tiriti o Waitani, te tūā papa. Ka tū mātou i ngā whare e rua, ara ko tētahi whare mo te tangata whenua, mo tētahi whare mo te tangata tiriti. Ka wānanga ngā tangata i roto nei, ka puta mai, ka hui mai te katoa ki te whai te whakaaro tahi. Mā te whakaaro tahi, ka tutuki pia te wawata. This was the community talking to itself and identifying together what is it that we want to do and then saying to others who have power and resource, here's what we're going to do, what are you going to do? Ko ea whakapuakanga a Ngāti toa, me te mana konui a te kaunihira kia hōrapa e nei kohina kōrero ki te taone o Porirua, hei nā marama e tata mai ana. One that placed our whakapapa, mātauranga and people at the centre of climate action. Lineni tu i tupou, te karere. Nō rere tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga. Something else stepped forward and then there were no nerves. Ko tā te karere ui motuhake i te wahine e kawe ana i te reo Māori ki te terenga hou o American Idol. He tiwi hoki mai anō ki te karere. E hara i te mea me Māori koe, e rongo ai koe i te wairua o te waiata Māori. Koe rā tā ki ana whanene, kai whakataitai i tēnei terenga nei o te hōtaka American Idol, e tū nei e whakapāhotia nei ki roto o Amerika i tēnei wā tonu nei. Nā tana pūkeketanga ki te kawe i te reo Māori ki te atamira o American Idol, kua rere peta atu ngā mihi i Aotearoa nei ki aia. Me te aha, nāna i tau atu ai he waiata reo Māori ki mui te aroaro o te hia miliona kai mā takitaki i taua hōtaka Rongonui. I kōrero motuhake atu a Raniera Harrison ki tēnei kai amo ake i tō tātou reo Māori ki Hollywood. Ina te mauri o te mana Māori. Ka whakapiki ake ki te whataarangi nui.
o American Idol. Something else stepped forward, and then there were no nerves. It was just something was leading me, and I left it all out. I left it all out there on the stage. E ko ana te kōpara nei a Kiana Whanene i tāna whakatakinga waiata i te hōtaka hou o American Idol. Papa always said to me. E kawe hoki tāna mahi te waiata I Am nā Stan Walker. Ngā kaimā taki koni i te 7 miriona tāngata ia pō te hōtaka o American Idol. You don't have to be Maori, you don't have to be Polynesian to feel the guttural and tribal, like gut-wrenching connection to his music and Maori music in general. Me te aha hei tā Walker. Nōna kē te hōnore nui te kawenga o tāna waiata, ki taumata kē. That's what I Am is about. It's all about us reconnecting to who we are and reconnecting back to our whenua, to our taiao, to our whānau, to our whakapapa. You know, it's the reclamation of identity and the reclamation of like who we are, where we come from and who we come from. Ai, ki te kai waiata nei, kua ua mātā pono iwi take anō. You spend more than you owe. E tui nei a tātou ngā iwi take, o te moana nui a kiwa. That has been my saying forever, which is why I have a wave on my left hand. Literally. The ocean is, I feel, my best friend, and I've only ever thought that it never separates. It brings us together. Hei tāna anō. Kua pēhea ke mai te taha ki te whakataetai. Kua maranga ke te kau ai, ki te kōmata o te rangi. It's a win for me. And that's how I know that this competition feels good for me, because I'm not aching to win a title, I'm aching to show people who I am. Kua rā kai tawhiti. O te reo manatunga tonu o tua whakarere, e kaua e tonu hi ana. Raniera Harrison. Ki ana, everyone! Te karere. Kuia kai a koe ki ana. Hoi anora ko ngā rangatahi Māori kei te ihu o te waka e arahi ana i a tātou ki tētahi anamata pai ake. E toru te kaumā ono rangatahi Māori a rangatahi Poronihia pūkenga nui no ngā kura tuarua puta no i te motu. Kua rā poi mai ki tāmaki makaurau i enei hararei o te kura mō tētahi hōtaka rakahinonga e whakahaere hi ana e te Young Enterprise Trust. I whakatoitoi atu a mārena mane ki tā rātou hui, anei tāna pūrongo. Kei te whatu manawa ko ngā uara Māori Pasifika hoki, anā ko te kimirongoa auaha nei mo ngā wero pakihi o te ao. Young Navigators provides a platform, I would suggest, that actually allows our young people to kind of not believe more in themselves, but for that to come to fruition. Ko toru tau e whakahaere hi ana a Young Navigators e whakakotahi ana i ngā tauira no ngā tōpito katoa o Aotearoa kia mahitahi ki ngā rōpū, a ka arahina hoki rātau e ngā kai arahino Coca-Cola 1NZ, Pacific Business Trust, me Pacifica Futures. I te timatanga i te ekenga o te wakarerangi i tino a mai tuku wairua, heoi ki te tūtaki o kuhoa, ki te whai hoa hau, i tino humari i Waimari anō hoki au kia puta i tōku nei whare kia tae mai ki tēnei kaupapa a Young Navigators. Ana, ko hoki mai ngā tauira o te rātau kia whakahihiko, kia whakaawe hoki i te rea ngā rangatira e vai ake nei. I would like to think that Young Navigators is extremely important to our rangatahi here today, especially because of everything that's happening in Parliament right now with our government. It's a program that allows us to see our people being acknowledged and represented in a space where we usually aren't being represented. This year is the challenge that we set our young people, and so the focus really is around being not just a good kaitiaki, but being an example of a kaitiaki as well. I tēnei tau, he kimirongo wā kia whakatika i te paruparu ki ngā wāhi tū matanui, a ki te whakaatu hoki i tā rātou tauira pakihi ki tētahi pai whakawā. Our idea is going to be a smart bin. The smart bin has got, you can advertise your business, like it's got to be eco-friendly, got to be eco-friendly company.
Ko te whainga nui o tēnei kaupapa kia āhei te nui noa atu o ngā tauira ki te uru mai ki te kaupapa kia tae ai ngā rangatai te whakatere i te anamata. Mārena mane, te karere. Nō rere tiwi kia hoki ake tātou i nei ki ngā kaupapa nui whakaharahara o te rānei. He whakatūpato āwha kua tau ki te uru o Kawerau ki rotorua me ngā pai maunga kai mai me te haka tū te ahurei a tūhoi ai nei a rangi tatanei ki roto i te waimana ai rānei ka raru i te huarere. Ko te kaupapa i whakarewa hiai e toru tau ki mua nei e Ngāti Toa Rangatira me te reo o ngā tāngata, hei whakakotahi i ngā hapori me ngā iwi ki te Kimirongoā mō ngā raru taiao o te wā. Something else stepped forward and then there were no nerves. Me tā te karere ui motuhake i te wahine e kawe ana i te reo Māori ki te terenga hou o American Idol ara ia ki ana whanene. Ka te tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga ka tirohia ngā huarere e whakatata mai ana ki a tātou ina rā hoki. Ko huripari Tem e whakatata mai ana he hātana karawhiu i a tātou kia mau tonu mai. Ka te tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere o te wā. Tell me, how can we stand by? I don't wanna be the same. Ai Marika, kei te hara mai te ua marangai. Hoi anō rai tiwi koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā. E mihi ana ngā tauwhirotanga o te wā, tūrou, parea tūrou, Hawaiki. Ko te reo, te take.